Hai menaza ting choma I zai hai menaza Zeme man sage klum zaina mai ka peke zing kai je skui ting kum chana zang kai je ka chum hama mai ting chog de rein sa Zeme ko gna pawai ra dele Indiaram New Delhi ge Indiaram ge suite me zakdi gdi me wangro ze sam ka ki biki new parliament building tem sab kai zbambe Indiaram gu prime minister Narendra Modi nen znai ka peke zing kai je set ting kum chana jang kai je chum tak mai ge lepa kai bata te gai dele je ka chudle zaina Indiaram gu prime minister ne sam ka ki biki new parliament building tem sab kai lube lepa kai bata te gai lube change chi bamra be kan chatbe ka chak tui tang sengol ka chebes du lok sabha ge choose sum gai de leze do ka chule za Indiaram gu new parliament building hekite sap kai za la pagai ta te ga bi hige rase ka cham cham mena pnigu leisi kan chibe hingde bugrume lupeze kya za sarva darna partana kaklum delay za ka chedle za chika klum bi hige za Indiaram gu new parliament building sam ka kibiki la pagai tan jna in takmai ge te bi hige wangai ma Indiaram gu prime minister Narendra Modi za ne lok sabha gu speaker Om Birla za Indiaram gu union minister marma za state ka cham cham bigine chief minister za deputy chief minister marmadu wangai delay za sale za ne Indiaram gu prime minister ne parliament building te sab kai lu be le peze inaugurate ga lu bachang sa Indiaram gu parliament ka chibes ne new India ka chibgu kan chat bele jaga chadle za Indiaram New Delhi ge Indiaram gu parliament ka chibe le pebta te ga bige Nagaland gu government lamgane deputy chief minister Y Peton le ja wang changai dele jana Y Peton bu Twitter ge roga ja Indiaram gu parliament ka chibe le perang lup zigene Indiaram gu government za Indiaram gu prime minister Narendra Modi du racha gai dele za Indiaram gu prime minister na Indiaram gu parliament ka chibe inaugurate zelle paga ta te gelu bchanga state sanggu chief minister mrama za deputy chief minister mrama za ngolu za party headquarter Delhi ge na ro meeting bam gai dele ze du ka chedele za chiga chief minister state sanggu chief minister mrama na migu state ge dichun to chubta development tar me te ta ze bam lam ge meeting ge lia gai dele ze ka chedele za chirin ma za Indiaram gu prime minister na chief minister le ne dungo luze ai wangdar betting kum chana jang kai jamdai lok sabha election bamra blamge ka dabagdu heki ke gai dele ja ka chule za chiga meeting robam ge wangai me suite me BJP national president JP Naga za Indiaram gu union home minister Amit Shah Maharashtra state gu deputy chief minister Devendra Fadnavis za Goa gu chief minister Prawat Saman za Haryana state gu chief minister Manohar Lal Khattar za Assam gu chief minister Himanta Biswa Sharma Uttar Pradesh gu chief minister Yogi Adityanath Uttarakhand gu chief minister Pushkar Singh Dhami za Gujarat gu chief minister Bhupendra Patel Nagaland gu deputy chief minister Yantungo Peton Madhya Pradesh gu chief minister Shivraj Singh Chauhan zane Tripura gu chief minister Manik Saha I member na leje meeting zna takmai ge robam ge wangai de leje ka chedli Zana Indiaram gu central government ne za Assam Dima Haso district gu government lamgane Maibang East hange dichun to chubta tero hange pegaibe te loiga lube project kaijet set njanai ka peke jing kaijet set ingum chana jang kaije ka chum takmai ge Assam Dima Haso district DHAC gu CEM chief executive member Debolar Gorlosane Simlang Disa Maibang gene le pegaibe ta te gai dele je ka chedle zaidne chige CEM Debolar Gorlosane project cham be Assam Dima Haso district Maibang is hange tera hange pegaibe te loigai lube kaijet set le pegaibe ta te gai bize school quarter JGM gu project LP school zai by core malaysia ka chudle zai chiga Assam Dima Haso district gu CEM Debolar Gorlosane Assam Dima Haso district Maibang is hange dichun to chubta tera hange pegaibe te loigai lube project kaijet set inaugurate ze le pegaibe ta te gai brun magze Maibang is hange dichun to chubta tera hange ka chibe peka gadebe project zekna te chura hangedu tingchu sumgalbe le pagai bata du te gai dele je tu ka chele za Simlang Disa Maibang district gu CM Debolar Gorlosane Maibang isange dichun to chubata te hange pegai lube te loigai lube project kai jet set le pagai za inaugurate gai bihiga pe pam te za district gu DSSC EM me MSC me social workers me district gu BJP president me za klo logu GB mathai me za pachu kanga me public me mina changmaria me du wangai dele je ka chudle
Zaina Nagaland Board of School Education NBSE mene hanai kum tingkum kum chana jang kai jek chum class kreuzik na Nagaland Board gu examination result liabge anui Zeme zaluki ge bzi ke sam ile kome pepezi bze song na hlem pui art stream gene gu result is a first division gene kampelu bzi gene pram bze teme zai pa exam tebge klum nga gai mze pikibo mene piki sui besam pe changai zelamile zai miss ke sam ile kome ne class kreuzik na gu ge art stream gene in zebgu result ze loi pelu bzi gene Nagaland jaluke Saint Xavier College gene BA first semester ze ten do dai gule ze ka chedle sipo zigene pa class ta hangge na mai gum ze result ze is a loi pe ze bam rahange pikibo mne pram ze temze klum nga gai bam rahange kem gai zela muile Zai Manipur ge hazak na kaga kaklebe pet belam gene nam kyana spy me banai Indiram security force spy men znai ntangmai ge babam cham cham ge kaklebe peze gimi kap ka dai dele je ka chedle zana Manipur gu chief minister N Biren Singh ne saje nam kyana spy me banai Indiram security force spy me kaga kaklebe peze gimi kap gene nam kyana spy me mina hang him re me chai chang dele zai mi hang sam dua nimdu nimne le je ka chedle zana Manipur Impal West Yuripo ka chebe bam gen znai takmai ge kaklebe ka chibepe daize nam kyana halui chimang me bozne BJP MLA Koirakpam Ragumani Singh ka chibepe ki ge guze pe ki teun siakam ni zaibu gari kana do hmi ne ruto ni dele ze do ka chele zaine ka klebe ka chibe state ge pen do te zbamze Kuki nam kyana spy mene district chamcham ge zai klok chamcham ge zemna me bambe ki nkai ria do hmi ne to dai ne le ze ka chedle suppose zigenen local nki mene central force me ze pni lungai lag dele ze ka chedle Indiram central force spy mene state gu spy meze operation te rahange lunmak be bizigene Kuki hanam kana spy mene penilung zeuka ze klo loge guze klak kir mehmine to bam dele ze sale zane Manipur ge hazak na kaga kaklebe pet blamge state government ne du pizening tingeuze tingkang chilak ti bizigene local nki mene du chief minister pungze bam be N Biren Singh ne chief minister pung dora hangdu lugai lakti dele ze ka chedele daite be ne lo design abgu government ne state ge hazak na kaga kaklebe pet blamge pizening tingeuze tingkang chilak ti bizigene dele mpui nongra mena gari mpui kidu chuna block te kamdai dizela le je sale local nkimra mena za chirena magza kakching police station ge nkime group bomra mena guza police station gena gimira mdu sutta dai kamdele je du ka chedele kaklebe ka chibize pen dote je bambe bizigene zai Manipur gan znain takmai ge bam ka cham cham ge Indiram security force spy me banai Kuki nam kyang na spy me kaga kaklebe peze gimi ka begene mina hang na chai za mina hang khreuje kana me ka hazam dele je ka chedele zana Manipur gu chief minister N Biren Singh ne saje chuna state ge kaklebe ka chibe pete zabam baza state ge bam me community hazad me kaga magza Kuki nam kyang na spy me banai Indiram central security force spy me kaga le je ka chedele za north east state Manipur ga internet data service je kamto ni bizigene Zeme man saje pi mangmene kilo zela lo dele let's do Manipur ko anui Zeme la lage bamze Zeme man sa pim lena comment ga lo ka chbize rangai dele aigene na mic peke jing kai je squeating kum chama jang kai je ka chum hama mai ting chok de re in sa po baza loi gai dele nang nui hai mana na pi gai je bambe bizigene hai mana je misui ba za ga to basam pe gai dele